Uyazi ukuthi abantu ababhaba ngifrostayo. Abaningi bona abangidlithene ngihamba nama enemy wami. Ufana nama enemy. Uhamba nama enemy wami. Oh that's why wena ungamtaleli umntana wakho. Umntana bengimtalela bro. Uyekela ini? Umntana bengimtalela bro. 500 eceda kuzalwa 500. Ukhiphe 500 kuphela. Guy 1. Unangaka umntana mase. Mama umntana usena 7 months mama umntana una 7 months mama umntana. Wena ugcineni ukumletha umntana kimi. Ngihlezi awukwamela mlethe. Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama osta Sihle unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila my sister ukhuluma no Rachel la from Rich Nation TV ne. Ngila cause ungibhalele phela. Ngikubhalelile nginenkinga la ne baby daddy yami. Oh okay ngibonile lapha kuma email ukuthi unenkinga ne baby daddy. Uthi kenzakalani kahle my sister? Inkinga engibhekene nayo i baby daddy yami njalo mayithola imali iyahamba uyoyispenda kwama-dies. So mina ngikhulumile naye many times so angisazi ukuthi ngithini again. So that is why ngibhalele nina maybe ngingangisiza. Oh mara leyo mali leyo lethe uwinile or uholile uyayilethe endlini. Lutho akayilethi. Uthi phelela laphi imali? Sometimes ungitshela ukuthi akaholi into enjalo nje. Mara mina ngiyazi ukuthi usuke espenda kuphi because usebenza nomngane wakhe one of his friends basebenza ndawonye mebeholile uyangitshela ukuthi yena ukuphi semadizini in. Yeah. Uyaphuza baba? Yeah, uyaphuza too much. And futhi uyabhema futhi. So udla imali emadayisini udla imali etshwaleni. Yeah. Akalethi nesente la endlini makaholile. Provide mina nje umntana noma mama. Uwe kuphela noma mama? Yeah. Uyasebenza? No, angisebenzi. Awusebenzi. So okay wena ufuna ukuthi siye kuye simlande azositshela ukuthi why ayenza so. Yeah, bengacela. Okay my sister angifuni ukuthi sidle isikhathi ne. Ufuna ukuthi sithathe lesikhathi lesinaso siye lapha ephasini simfonela size ngayo ukuthi ukuphi and then siyamlanda la khona and then asitshela indaba ukuthi kenzakala. I will appreciate that. Already ngalokho? Yeah, ngiready. Simlanda my sister. My sister manje ubhuti njengoba umfonele uthe somthola kuphi? Ukhona la eJaredini plus nangi lapha emotweni yakhumile njengoba nimbona nje lapho. Lo la ngaphandle? Yeah, uyena uye lo? Yeah, ngathi uphethe iphiya nje? Njengoba ngitshelile uyaphuza ne? Okay my sister. Exe bafo. Ukraine pinjam. Ukraine na bafo relax baba ma relax ampinjam mina ngilwi mina ngicela urelax. Okay fair my sister ngicobamba umuntu wakho my sister ngicoba mbambe my sister mbambe ungathi mbambe pinjam Ukraine pinjam bafo Ukraine ngicela ngicobeka ibhodlela phansi pinjam mina ngilwe ngithola akhambi impintshami thina zela sishuta impilo ka my sister ngithola mina igama lami ngahlahle mina nguRich ngithola impintshami from Rich Nation TV manje my sister ungibizile lana impintshami ukuthi mfethu ukhona utaba afuna ukuthi nithi ukudigida kancane wena naye ngithola so singakhona umka isikhathi achaza my sister kamahela ngibabhalelile because uyangihlupha awungisupport nomntana wami okay my wena une right ukuthi uzele nama camera la ngikhona ngine right because ngikhulumile nawe kamahela ngikhulume nawe nini ngiyakufonela awuphendula ama calls ami wena mamthu angihlanyisi kamahela mara kamahela wena mawuholile imali yakho ispenda kuphi nakumadays imali awuthile kungilethele yona wena uthi ngayo wena yipi ngizongizela ni out ngithole nobani la sikole ngitshela ukuthi umnganami umngane wakho luyana asicaleni la my sister mpintshami mina fele ngicela ukuziseta lakho le story ngithola why ungamsupport umntwana cause ngiyeza manje so keep amanye ama file ukuthi ngathi
umbhacile somewhere kuyenzakalani mpintshama Ruru ingane yami uyayithola sure maye angifuni ukuthi incosi yami isupport omunye umntana maye ugela ungizela nama ouch kuphi mina or khona umunye umuntu ngitshela ukuthi umngane wami uyangisiza ukuthi apply college angisho wena uyahluleka ukumsupport umntana wakho angisho yahluleka umama how many times ekhuluma nawe ekufonela ukuthi support umntana wena awufuni nokuletha amapampers umntana last week egula umntana like ehuda like into engapheli sithi kamkhole silethele imali ubuholile that time uyilethele imali uzongitshela istory ukuthi wena awuholanga in so umngane wami uyo owangiboleka imali umngane wakho mfana my sister yeah ungiboleka imali uyangisiza shem uyangisiza ukuthi kuphelela lapho ebunganini ayikho enye into na unomntana lo muntu leyana and futhi une girlfriend kwazi ukuthi ngitshela no brother relax mpintshama relax mara ngiqinisa ngisho relax ngizoyehlisa umoya bheka kwima uyakuthi uthatha imali uzolutha unamali manje okay fine mpintshama wena uwarisa ukuthi impintshi yakhe imgayi imali waye wena njengethema lencosi ungayazi ukuthi abantu abababa ngifrustayo abaningi bona bangidlithele ngihamba nama enemy wami ufana nama enemy uhamba nama enemy oh that's why wena ungamtaleli umntana wakho umntana bengimtalela bro uyekela ini umntana bengimtalela bro 500 eceda kuzalwa 500 ukhiphe 500 kuphela guy one unangaka umntana mase umntana mebusena 7 months umntana una 7 months umntana wena ugcineni ukumletha umntana kimi ngihlezi awukwamela mlethe ayikuthi wena uye njengethime wapintshama bro wami nginaso isikhathi sokuzulazula anasikhathi sokuzulazula iplan yakho yini mpintshama iplan yakho yini ngalomntwana nalomama kahle mina bheka incosi yami bro ngiyithanda kakhulu mara lo yena makangimeli kancane akumele maye ngabe umthanda manje emakemereni ngoba thina sifikile why ungamsupport umntwana bathi umntwana sekana 7 months umsupport ekayi1 asaqeda ukuzala vele ukuthi indaba yethu vele ayisebenzi so uzosupport umntana why if when uyeka communication nami it's fine anginandaba mara umntana kanaqala umntana kenzeka next njengoba umama yakhe yakhe umntana emhlabeni angithi vele ngisayilo ngakutshela most that time ukuthi senze protection awufuna yazi ngambani bheka frazi uyehlisa ivoice yakho makhuluma nami ngikwenze lokho kamkhulu yini ufuna ukubonana uhlezi ungitshela ufuna ukwenza mpintshama mpintshama yini manje ungangibabi yini mpintshama kantoni ulwela master Ncoze ngapha ulwelani mpintshama yini flop yakho master Ncoze ngapha ngakubambi okay fair asikhuluma lapho ke wena ukwatisa yini mina ngiunderstand ukuthi ukwatisa yini ukwatisa ukuthi ugela ukutshela ama facts ukutshela ama facts wena ukwatelelo mina ngamatayisi utshela mina ngamatayisi udliwe amatayisini manje sekakhiphela istress sakhe kuwe utshela mina ngamatayisi mpintshama mamela ngicozomela ngapha mpintshama sikhulume njengamajita le pia yakho mfethu angifuni usondele nayo la kimi umele lapha uyangitshela mpintshama mara bheka ke azwane mpintshama wena ulethe umntwana la emhlabeni ngithi and uyacaba ukuthi unomntwana la emhlabeni ngithi wangamsupport mpintshama ngizama ngifuna ukuyisupport Ukhuleka kuphi? Angikhuleki bra. Maye. Imali hlezi khona. Maye uyafuna ukusipha imali. Maqanga ukuthi imali ngizoyidla mina ngiyisengela mina ini izinto. Uyakwazi mina umama mina uyangisupporta kamkhelo. Angifuna imali yakho mina. Imali yakho kumele kuspende kumntana wakho. Yes. How? Imali kanakho manje umntana kumele kahamba yobona udoctor. Asinamali lokugibela kanamali lokwenza even nemilk yamazi umntana ukuthi akafuna wena ufuna imali. Ufuna imali wena kahle. Obvious umntana uzohlala impintshama umntana kahle uzoqoka nathi yazini enye into kumele uyazi angenzeli wena. Yes yayithola into engizoyenza manje angenzeli wena. Yes angenzeli wena. Fair. Yeah, phela ngenzela incosi yakho. Uyenzela umntana wakho nasecaleni impintshama ngeke uyicabange kanjalo ukuthi whatever le uyenzayo awuyenzeli uma isister uyenzele wakho bheka bra wami yazi kambani bra wami nawe thina umntana mama ngaka into ekade ngayifuni nje ayami ukuthi lo mntana fili ayiza khekheleza kwamayi wazama uthengakhe since mina ngahlukana nawe mpintshama ungafiki lapho angithi wena naye enhlukene ngithi into ekufunayo ukuthi wena usupport umntwana ungangena endabeni zakamayisisi wena support uluthanda kakhulu acavithe yamalakhe uyamazi umntana lo mjita lo ngasince amgcine samncane futhi esibhedlela ngiceda kumtete bese then uyabizwa emsebenzini solo kulokho akamazi nokumazi since ahambile solo kulokho mpintshama yini mara umntwana
umntwana mfethu isipho sibeka uNkulunkulu akazi next ulethe yini la emhlabeni qeda manje nizomfaka entweni zenu mfethu ngcono wena if grand ngo my sister phuma kuye udalela umntwana wakho mfethu bangaka amajita abahlukene nama baby mama mara abantwana bayakhula bro ambabhaje and fede ne ngikutshela into eyi1 hayi ukuthi wena mawungekho umntana nekakhula uzokhula kodwa umntana makakhula ufuna lelo thando lethayima lakhe ngithola hayi ukuthi azwe kusasa bathi lo malume lo baba abobaba abo my 3 4 5 ukuthi ithayima lakhe likhona ufana nokuthi uthela amanzi mhlanje nodansi kanye ibamba bro kamkhalo ngiyana la khume ngapha mfethu into yenza into right bro wami njengoba ungitshela manje kufunela intwana yami into right into yenza into right mfethu yenzela my sister uphakamisa isibongo sakini mfethu ukhulisa umuzi mawucala nje ucala uba nomntwana umsupporta umuzi uyakhula mfethu sibongo siyakhula angizoyenza njalo ngiunderstand ukuthi okhefele kunokuphampeka emadayisini nani sometimes ufrustana ukuthi ushayipia mara at least mawukuthi every month usave leyo mali leyo yazi ukuthi baby mama ngimlahlela ngale 2000 aneka ngihluphe the whole month uzoshayela ipia yakho uphile kamnandi mara mongasupporta uzohlala nawe so that's why igcina sekufika thina ke and thina ke sikutshela uthiyami from manje ne ukuya phambili sicela ukuthi usupport umntwana wakhe ngithola this coming month sizobekezela sina njenge Rich Nation TV sizomsupport umntwana ngithola but the second month ezayo le and the following month sicela ukuthi mfethu uzimisele ufase iboots ulifase elicina ngithola uzimisele usupport inxesi yakho wafela ukuyenza kanjalo ama social worker azozadile nawe and masebeza la bazaba ngasakuncingi bazobathatha whatever bafuna ukuyithatha kuze umntwana abe great feel bro mina grand ngalokho la kumntwana okay siyabonga mpintshama and uyekela ukuba violent upromise umntwana abantu kumshaya ngithola akusumntana wakho lo feel yes yeah Master ngicela la esidini sicede la ungavaya mpintshama ngabuyela ejardino angazi ukuthi uyapho emabhiyeni it's fine my sister uzwile sifikile lana ngikhulumile naye ngithi ngizamile konke kusemandleni my sister ngizamile ukumtshela wonke amazwi engamtshela ukuthi ashintshe ingcondo let's just hope ukuthi the wave mengakhona uzochange abe umuntu ongcono njengoba thina sifikile la umsebenzi owethu kuphathe kanjani my sister ngiyabonga kakhulu ngijabulile ngomsebenzi wenu let's hope ukuthi uzocooperate nathi yeah okay my sister ngicomela lapha ebhasini sikhulume nababukeli siyaza lapho kuwena yes Mzansi ayi bafethu nibonile bafethu thina nazi sabomabiza sisabela la sifika khona si make sure ukuthi sishiya kulungile bafethu my sisters zile la sakhuluma no my brother ngathi ubulawa ama-dies nepiya bafethu mara sibe ne-agreement asimpheni chance ubhuti siboneni ukuthi lento esizwane ngayo uzoyenza na bafethu mara mina nginethemba ukuthi aneka sihlaze njengamachita bafethu siyayenza lento bafethu amachita bafethu asiyenzeni abogele basiyazela ezinye izinto mara manje siba proven wrong bafethu senzile nabantwana bethu ngiyandithanda bafethu ningendawo cha